Kero kene na batabetinga kero mubwate presidential candidate lazima mobe different kuruchi community chinde chonse pi lazima buna bagusi dero ganti to kubaruke mangna make Matiang'i kuburu president neminati bintu kitebinge sana. First of all abagusi we katu accept na ki naro twensi pi wholesome. That's why gango nyoro mundu mugaka usumungina usumugaka usumusai akora Matiang'i ngo kumisana. Kero mubwate presidential candidate you must be unique. First mote ne mega yae boni igaba gusiba gere Matiang'i rendense yetaria ina bwate weaknesses chai lakini rendense asinge nchenjera kurwa ni gusiga bantu bakomorama nabagusi bantu bakomucha nabagusi bantu bakomonia nabagusi book lakini ndonte to kwana kamuneka chibesa Keruru Kenyatta atenete jambate story na nyorre ga recently ubutukibwana ngokora Uhuru Kenyatta kera atenete president 2013 na bwate kesi kya head abantu bnanya chai naba ikoyo billionaires they funded his campaign. They funded his campaign. Bakamukonya akaburi president akabua nende kabate kesi ICC aba ikoyo bagachamu bakadabanga ikatufa ni mwana yabo president enda akabua campaign ya 2013 iya bate chibesa ano ba kriteria na kadonzo aba kusiba minto bone ntundu bate presidential candidate bone botambe kera Matiang'i ko na America aba America bagucha bamuchangira chibesa bamwa chibesa bone toko gamba tubate chi caucuses Delaware caucus Texas caucus koiguna there's New Jersey caucus bago chamu pachanga chibesa kiri week bakonya Matiang'i bakonyara nevan $10 bamutumira Matiang'i yarusko kurua sayamo uchia sayande ege ndongo kwana ningi support tego ikiranga kerbo tame Matiang'i aga netiye chibesa ngana America ko ganda na gusiga ntubwata bangwana babate chibesa yato very honest ga chigari gusia basi tukuli na kabisa ni chaba gusi chibena coach Guardian Nyamira Express ndo abatu tanga tukatora linia gocha ndo ati billionaire bagusi baro bakirite barasegete nkai muri chinga kichi Matiang'i abaganete mugo chama mu karanse na nomination musabe kile mutata mwewe alizi musupport Matiang'i taragenda coastal region abange bawe no mugaite nga angeta kwenda usaro moro usatagite kwenda usachaite. It is because of resources. Kumuke team kuru Nairobi mpaka Mombasa na ndio negusigo sisi ndio kwenda uchi. It is not easy. You need the money. Lakini Matiang'i tarata cho for any serious campaign. Juzi na mroje gali kabwato mungwano gokunga alimbogo. A very bright gentleman. Ngambanga Matiang'i bono nyora an orator kuchikomokonye campaign. But nende na yako baranere pi andonsi. Tima tio seba tiganite. Usembaramu, usinkika saini. Lakini Matiang'i abenta kwenda at least kuchaki umuru. Abu ki coastal region spirit nga Matiang'i is back. Batarata choro. Majorly because of what? Resources. Matiang'i tako nkani nga resources. No, I know it is the resources. Autora chiva za chiro angoni ande coastal region yakari. Hakimu expect Matiang'i astakuli ke pay billing akintomera. Anya Matiang'i tara reach out to these people. Anya reach out to Mukiret, please respond to Matiang'i. The billionaires bagusi moro ndoba maite. We know you guys, you are there. Aba ikuyo atoire pati. Werure ngoto abari chibesa. Aba usito ki karanzende to ukiregenda. Bairure abane ngoto abari numbers. Ito ko karanzende to ukiregenda. E path Matiang'i ale nere yukububo gambe. E path Matiang'i ale nategera to mano Raila. Algote banga. Raila na bate kiregenda accept power that can enable him to become the president. Uhuru Kenyatta na nyibwate power. And not once but mara mange otebere nga Matiang'i ako prefer.
Ige path Matiang'i abwatete ni ya presidency. Ebe 2027 kwa start 2027 ni ya presidency. Ninki gende geko gerake abagusi tutakurwerera turusi moyo tomokonye. Esa babu ngo sabera mokonye Matiang'i ni. Aga online vijana bierule. Bakora Matiang'i campaign mugasona mutuko. No bali kuchia. Batera kuchia. Bamutera paka matera soki wantanya kora. Abana babere chi padri, abana babere chi father ngangu sabera abantu. Paso es Matiang'i. Barosi ni chango. Barosi chi convoy. Bachile chirali cha Matiang'i. Ewe vijana ngokwane. Kwa Matiang'i support agarabe president yake. MPs chetu cha kusi chatemera na chirocho. Ne baba ko yumba na bali na Matiang'i. Uno nyonga. Matiang'i akanda koso kuliye onyongo oyo. Matiang'i acho kusi onyongo oyo. Kakanda bagere onyongo oyo. Batemere ko support. Mayanga uikabaga chibesa chi campaign ya 2027. Bado campaign trange. Moko ya mutikate. Miaka mekete, matinyi mekete kalete. Bono iko kuika bebange. Batemere sana kokonya Matiang'i. Bono abanda the rich people bagusi inunga imole. Tindara eni karina Matiang'i. Nairobi chi hotel na Ekuru genda paka chi hardware chiro. People with the resources. Kaimole konya Matiang'i. Rich people bagusi konya Matiang'i. Teko nyalikananga kirenga kios Matiang'i ni chibesa aba America so ango na kia America bateba aba America batake tubu kambi Kenya, but they cannot do everything for us. We can do Kenya to play our role. Now that everyone is doing something na inu kola kende aba handa ba Kenya, the billionaires bagusi kola kende orokia bandonga moro mwerwet mbiamuno sana so kresinga kichenu ofole pindi pia nyamu kwa time ya sababu sasa ni mbiamuno sana. Let's pray and encourage each other to remain together. Finally, ngoro wasinde vitanda ni chimesa. Nasa kita very small furniture company. Kogro ngora. But one thing na make sure na ki it's quality and beauty. Koro sigi ntikia ndeke ko kana via. Vitanda buni vira muroje. Chimesa ngo bring it out. Pikoro sikwa. Oku ngakire simi wande mukwa. Ingani tike tanda kirega nega. No wachibicha entomere nchoreke mo. Na kutomera wachora. Halafu koma gonte na kinyo kenyora. Kwa deposit tuak chaka wakarosi ikiar nga yole tokola tere tane kiao we make sure nga tugut mi mete agusi melingam itane kyo mete vyo so mbakora it mutte eba yo mete vya yabe ko musumari ne bundi cheto ipete genta kokora iko kola tera ku iku paka kwa nyorondo kwa matenga mukwe bitanda ko rosi nivya emesa kutwara ningia kwa nge customer ngakire simi namba 0740506234 ngwe tanda ngwe mesa. Onyo kubato tell you kwa kachuka ndi bitanda kubeko. I'm very cheap. I give you quality and beauty plus affordability. Ntabi mokwa hotel ngobeka nanga ndi bitanda 10. I'll be very happy. I'll be delighted to sit down with my team. In fact, I'll supervise the way I do myself. Nkara stongo de bitanda tegete virika. Tole de bitanda tugujuli hotel yawe. Onyo kwa gachire nyumba you need bitanda to 10, 5. Tell me mokwa I want 5 beds of this type. Every change ose ndomere chibi chanchole kwa chora nakoleta. That's how we do business. At your comfort. At home. Ikitana kiwe chapako. Tuwake fungira, tuwake veka, kwa mako wako contented. Kwa ma korana, ngere the same color wa sabite, the same quality, nyumba kire, done. Naso kanava ndubane, nagenda. Biamuno sana nya sabase seni, yantra kunga kire simu kwa times.